Ngunia igana cia kawa iria ni cia kiwanda kia Rai rungu rwa Society ya Mitini wa ndini ya Igoji East ni mbio tukwa gukira muthenya wa umuthi. Muntu tikumenyekana nethirwe akwirite ikumbini na ari mwobenjara na maguru na kanywa kawe gakunikanwa na gitamba. Ari mariuga nkunia 70 irari cia grade 1 na cio nkunia 30 grade 2 cia mung'ana wa mbia milioni 3. Ni makwenda ucunkuni wa ndani kurudwa na karugi baria ona marombete urungamiri wa factory ino gucunkuna no ntukawa gaka karare kendwe ntuko ya umundi mutwikare atwambirerie na ino cia kiriga. Kiriga na kimako nikionekene kiri factory ya kawa ya Rai rungu rwa Society ya kawa ya Mitini ntereche gojisti areo tuko baukira na rwa kawa kariro nkunia 70 kangiredi imwe na nkunia 30 kangiredi jere kegia mung'ana jwa chiringi milioni 3 kawa kada kwerekana karayiro tha kenda cio tuko areba kuganoka ambabo baraunera murango na bethira bakigwata mukaria bamutheka maguru na kinyanjara mukaria urabo ugete athauriro rukiri ni abisa bagito kia polisi Kegoji barabejera gukujire karikarire na bethira bakiambirio chunkoni nyuma ya bokuringirwa riboti thirira watchman umwe atheki maguru na njara na muromo kuringana factory manager ariuga ni ngunia 70 cia P1 grade 1 na ngunia 3 cia P2 no kenya kuthia evaluation yuna approximately milioni 3 na ndeke makokera getigete benge kanywa kami ni kwithira nchukune je ni kwithira mwiri jwa mutano wa kurubo gategate akwirite ku uro kutheki njara na maguru na bisabo karia mbere bakamata mwiri jou bethira bakejumagaria ome na kuria mwingi ketha na bethira bakimumenyaga indi akaribo bonde bogane mugeni batakumumenya bena kukuguri na mtungi tutame abariu mtu miake gategate abwena kutheki maguru na miromo na ija kate kurio tha itukinyire uchunkuni bwege kwiwa kawa kau borombi kuthithekana mpwe mono aremi na tongere bauko barirombo uchunkuni bobo ambire kire atongere ba society je arabioria kathomba bikwethira bikyoranwa na kiambere factory je tonekene na mwirga ni murango jomo akejora ingi atongere factory je ne bore to kuromba bisabo karia kirege tuoke goji wana bakonyora kawa untubura botombete kuthitheka nike gitumi kurare na mukari omwekere factory je na bethagiro bare baire na bonge bagutegera nenya kawa karakara yero kararege ikwethokone kwendwa ntuko ya narua one thing watchman ndigwalari omwe ungi atariku kiabiere ndiona factory tena ngeti sendi joyire ngoshoka nkwirwa kinyane ndisi ayo nala bala asesire nyuma murango jwa shuma yota ingi leo bioria biu nitukoria muno tukoria kera ali ni side job ntuko mandaraka ndisi sini aliye management ya factory laba kumenya bena kaone bete bone OCS abanengere askari ba ukaragiyo tuko lakini onto bubu takarikete onto nitukuona uti askari balajo kuwa na kinyangwaria na OCS ambira ateri gintu takeu muntu alinge banenkera askari bakweja ukaria kararigeti Nairobi narua kararigeti Nairobi re narua bamenya batinda kuthiuruka muno kiburike muno kiragitete atia ni ukira ingi muno kenda the stranger uregire kuragiro waja ni mtu romiro ne nara go conceal evidence rereo kankura kinywa tuka ndise imba kuthingata mantu
The problem is still here. Kire arimi na kariba ntura ije ni bethrete bakimeneria bonene mubungi wa Southiment Daktari Shadrack Mwiti aria bonekene bakiuga mubungi ujo gutura batetaira monobo arimi bakawa na bakiuga kumana na utongeria bwa guteke guni bonete Na leo ninkwenda kwenda kaendo kalinye samu yako na kuthikwa na area MP Dr. Shadrack Mwiti. Twamunikele kura kwa wingi iria ici tuma lakini ande gwatuika riu toigwa taja uyu seneta na ale no gutwariria kwina gutho mari fulani kana atia na 2027 bateja Chandiraki athurirwa ningo gembia toriterete kutio nibo muonaga ajuki twamuthurere aejaga wakatunengera ciringi 200 twatamuthura tutije ni muntu karia cithe ajokiria kabecha ari jagala Nairobi gutike ntumukatikiria buga tukamuthura boringora rwe bukamuthura Chandiraki Mwiti gakana ne kabisa na ke yatomba kura uku gwetu uku na alambe kora kuri kwa wagakinya gwetu akare ku gutike tukwenda kirwe kairi na katura sarambie ciawe andikira tukoria Chandiraki Mwiti atiri watue tukumuthura ri nwe twathurire kana ni kathuri bwajaire twamuthurire ta ututhithiria atia nuntu tuote kio tugitaga atia twokire na magana jagana lakini ule mete kawo tekona nkurukie magana jaire kuma metene wandine Gogist gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia wero riakwa rietwa ni Mutungi Kare.